iciye agahigo, izanye umukinnyi w'akasamutwe, ndababwira ikipe imukuyemo, ndababwira n'ikipe zamushakaga barwaniraga, kuko ni Gapapu ikomeye cyane y'umwaka y'ikinyejana. Gapapu ya yindi ya hatari ya peri koze. Muti biteye gute? Ninde rekane kubicisha amatsiko. Yitwa Sheikh Djibril Ouattara. Sheikh Djibril Ouattara. Uyu mutaramu ikipe ya APR imukuye mu ikipe ya JS Kabylie yo muri Algeria, iri ku mwanya wa mbere. Niho uyu mutaramu ayisize. Ni umukinnyi wabanzagamo furu mukokotano kwa tano, ariko izina rye mugomba kumumenyaho, mugomba kumwita iby'abanyaburikinabe bamwita iwabo, bamwita F35 cyangwa F35. Iki ni igikoresho cyangwa ni indege itagibonwa na za radar. Iyi ni indege ya mbere ku isi y'umunyamerika, F35. Nta nundi muntu ibihugu bizitunze ni biki, bayita F35. Iyi ni indege itagibonwa na za radar, igenda speed yayo ikubye ijwi inshuro utabara namagana. Iyi ngo igiye za radar ntiziyibona, igaruka imaze gukora igitendo. Niko rero yitwa, kuko nawe abadefenseur ngo ntibajya bamubona. Iwabo rero muri Burkina Faso bamwita F35 cyangwa F35. Bafana mujye mwita abantu amazina yabo. Ubona zaza tsinda rero mwogeza igitego ni F35. Niryo zina ryo, kuko ngo abadefenseur ntibamubona, kandi koko muzabibona. N'abanyezamu ntibabona ibitego bye, ni hatari. Muzabaze Onana wo muri Cameroon, wa Cameroon uri ufatira Manchester United, muzamubaze azababwira. Yitwa Sheikh Djibril Ouattara cyangwa se F35, ya ndege ya mbere ku isi kugeza ubu niyisiga n'umuyaga. Uyu mutaramu rero reka mbabwira ibye, akaba ari umukinnyi yavutse mu 1999. Afite imyaka 25 y'amavuko. Yavukiye aho bita Bobo Dioulasso muri Burkina Faso. Akaba afite cyangwa se uburebure bwe apima metero 1 na santimetero 84. Akaba ari umwataka typique number 9, typical, hatari sana. Mwari mwamwumva se? Uyu mutaramu rero twihuta kugira ngo mubabwire, uyu yatangiye kugaragara cyangwa kuboneka 2016 muri yo shampiyona 2016-2017 akina mu kipe kahi wabo muri Bobo Dioulasso kitwa Vitesse FC. Yagakiniye umwaka umwe 2017-2018, azamuka mu ikipe nyine yiwaba aho ngaho mu ikipe yitwa ASF Bobo Dioulasso. Niho yanakinnye uwo mwaka, nukuvuga ngo shampiyona ya 2017-2018 yazamutse muri ikipe yo muri ako gace kiwabo bayita ASF Bobo Dioulasso, itwara na shampiyona. Uyu mukinnyi Sheikh Djibril Ouattara aka F35 atsinda ibitego 15, aba top scorer muri yo shampiyona. Muramwumva ariko ku myaka 18 yabaye top scorer. Nawe banza wumva icyo kintu. Umukinnyi w'imyaka 18 aza muri shampiyona atsinda ibitego byinshi, 15 goals, ahita buwa mbere. Ubuhanga yari yaragaragaje, izo mbaraga n'iki byose byatumye ikipe yo mu Barabu yo mu gihugu cya Maroc, ikipe bita AS Berkane, imubona ihita imugura muri uwo mwaka. Ubwo no kuvuga ngo Berkane yamuguze 2018, ihita imugura imukuye muri ikipe bita ASF Bobo Dioulasso yiwabo hariya. Hanyuma muri Berkane amazemo imyaka 4. Nawe banza wumva uwo muntu, urumva ubudahangarwa bwe 4 gusa. Hari umwaka umwe yatijwe muri kipe bita Olympique Safi yahariya, arongera aragaruka muri AS Berkane akinamo. Ndakubwiza ukuri, reka ngende mbabwira uyu mutaramu ibye n'ukuntu bihagaze, muraza kubyumva neza. So
uyu musore yakiniye ikipe y'iwabo ya under 20 ku myaka ye mito cyane, ku myaka 18 yakiniye under 20. Iyi kipe y'iwabo yatwaye, urumva, ahubwo uyu musore yabonye yaratsinze, abona gold medal kubera gutsinda ibitego byinshi mu mikino nyine yari yabaye muri African Games. Yari yatsinze, ni wabaye top scorer ndetse atsindira n'umudari wa zahabu. Murumva ukuntu ari igitangaza uyu Mutarama, ahantu hose aba top scorer. Shawu yateye ubwoba. Mu bigwi byakomeje kugenda akora, yakiniye n'ikipe nkuru y'igihugu. Murabyibuka mu gikombe cya Afrika 2022 banganya na Cameroon ibitego 3-3. Igitego cy'umutwe yirampyaga ku bituwa bita Onana, icyo ntago bazakibagirwa. Ni umusore wihuta cyane kandi uzi ibintu bigendanye no gutsinda. Ni umusore unyaruka, ni umusore uhagaze neza pe. Murumva ukuntu ateye ubwoba. Uyu musore rero mu bindi bigwi yagiye akora muri iyi myaka yamaze mu ikipe ya Berkane, yatwaranye nayo cyangwa yaciye uduhigo tutoroshye, kuko yatwaranye n'ikipe ya Berkane ibikombe 2 bya CAF Confederations Cup. Bari kumwe yarabitwaye 2020 na 2022. Ibi bikombe Berkane yarabitwaye mu mikino ya CAF Confederations Cup. Murumva ko uyu Mutaramu ari igitangaza, kandi iyi mikino yarayikinaga. Ntago ari ukuvuga ngo ni wa muntu wicara ku gatebe, wapi. Haraho yasimburaga, haraho yabanzagamo. Ni umukinnyi rero utoroshye, ni umukinnyi ukomeye, ni zahabu, ni diama ikipe ya APR ibonye. Ndakubwiza ukuri, mbabwiye imbaraga APR FC yakoresheje, ari nayo mpamvu nshimira ubuyobozi bwa APR, nshimira abayobozi bacu ba APR, bafana mushimira Fande James, bafana mushimira Fande CDS, Fande Mubaraka, bafana mushimira Fande Nyakarundi, bafana mushimira Fande Deo president wanyu, mushimire ubuyobozi, mushimire abandi bayobozi baba bari hafi aho bavuga ati ni mukora ibi, ni mukora ibi. Barahari benshi barayiyoboye, baba baraho hafi nka Bafande Alex batera ingabo mu bitugu bavuga ati nyamuneka ni mukore gutya. Tubashimire, mubashimire aba batara mu bapiganye icyo bita vita ya hatari kugira ngo babone uyu mukinnyi. Ntago basinziraga, kuko niba hari umuntu waraje inshinga APR, niba hari umukinnyi waraje inshinga APR, ni uyu nguyu. Nkuki wabo bamwita uyu ni F35 kabisa. Uyu ni F35, kuko ngo abadefenseri ntibamubona, ntiba agenda nk'umurabyo, ariko ko mugiye kumubona mwacecetse mukaza kureba. Uyu ni umukinnyi kizigenza. APR bakoze diru ya hatari. Abakinnyi bazakurikira uyu bose nababwira, mugiye kubona ubudasa bwa APR, mugiye kubona APR noneho yitwa APR, mugiye kubona indobanure za APR. None ahangaha nta byinshi shaka kuvuga, narababwiye inti nzaza nzambari purire inkuru yatunganye, ariko hari ubwino bwinshi cyane kandi buhari. Hari abakinnyi mpuzamahirwe, hari imyanya yindi tayari yamaze kuzura, yabanze kuba okipe, ariko sinshobora kuza ngo ndi pure none aha ntica umuti, ntica icyo bita umuti. Ushobora kuvuga bimwe ugakomeretsa ibindi, ariko reka mbe cecetse. Ariko Mana yo mwijuru, bafana ba APR, uwababwira ikipe yanyu, reka mbabwize ukuri, mutagira ngo Taifa n'ugukabye. Uwababwira ikipe yanyu uburyo yubakitse, hari amagerasi ntashaka kumena, noya burya ikirahuri iyo ukubaganyije gishobora kumeneka. Mukora icyo bita barate, umupira hasi, nyesubirini, muraza kwirebera.
murabona uyu ngo uyu Sheikh Jibril Watara F35 hari izindi noneho zigiye kuza izo bita umva hagiye kuza uretse. Okay, dukomeze ndacyababwira ibigwi by'uyu Mutarama. Nabibabwiye ko yatwaye ibikombe bibiri ari kumwe na Berkane bya Confederations Cup 2020 na 2022 bari kumwe, ibyo bikombe barabitwara. Then batwaye Super Cup bayitwaye 2022 ku mukino wa nyuma, no kuvuga Super Coupe ihuza ikipe yatwaye Champions League ndetse n'yatwaye Confederations Cup bagahura. Yayitwaye itsinze ikipe bita Wydad Casablanca. Uyu musore yararimo yaranakinnye umukino cyane rwose. Ikindi kandi muribuka ko yakinnye finale ya Champions League bakina na Zamalek. Umukino wabanje Zamalek yari yakubiswe ikubitirwa muri Maroc na Berkane ibitego 2-1. Umukino wo kwishura Zamalek batsinda kimwe, yaje kubatwara igikombe. Murabyibuka yabatwaye igikombe, yo ari umuki yari last year barakinye. Murabyibuka ko bakinnye finale, uyu Mutaramu yakinnye uyu mukino. Ko murabyumva neza, murumva uko bihagaze. Uyi ni zahabu, iyi ni F35 itabonwa na za radari, ntibonwa n'abadefanseri. Uyu nguyu yarakubwira ko abadefanseri batazamubona ntibazamufata ntafatika. Ni igikoko uyu nguyu ni intare. Sha dore ko ndakubwira iyi profile yaba Simba yaba Yanga yaba iki yaba nta muntu ufite umukinnyi nk'uyu nguyu. Ndababwiza ukuri kandi niyo mpamvu mbabwira intu umukinnyi kugira ngo aboneke muri AP hakoreshejwe imbaraga z'umurengera. Ntago ari amakabya nkuru, ntago ari ugukabya, reka da z'umurengera. Muti bihagaze gute rero? Uyu Mutaramu yaramaze amezi 4 muri GS Kabiri, baramuguze bamusinyisha contract y'imyaka 3. Agezeyo GS Kabiri muzi ibintu byayiteye, ndetse n'uwari umutoza wayo muzi ko yari yeguye, uwo bita Benchika yabaye muri Simba. Uwo mutoza nawe yari yeguye, yagiye kubera ikipe yakubiswe n'ikintu bita ubukene. Uyu Mutaramu rero ibyo bari barumvikanye amafaranga ntibayamuha nkuko itegeko rero ribivuga. Yaragiye arabegera arababwira ati murabona ko mutarimo kumpemba n'iki, ngenda shaka tugira gute contrat. GS Kabiri iri ku mwanya wa mbere, uyu Mutaramu yasize ku mwanya wa mbere. Aravuga ati ndashaka ko contrat tuyisesa kuko ibyo twumvikanye ntago murimo kubimpa. GS Kabiri ni ikipe yo muri Algeria, wabo yaziriya za SMRG, ziriya za ntuza za hari ama equipe menshi muri Algeria, hari ama equipe menshi za Bruzdad ya amakipe nkayo ngayo nyine. Urumva ko naho hari champion ikomeye, ntago byoroshye gukina ikipe nka GS Kabiri. Ni ikipe ikomeye cyane hano kuri uyu mugabane wa Afrika, ntago ari ikipe yoroshye. So ikipe yaje gukubitwa n'ibibazo, n'umutoza yarasezera. Uyu mukinnyi nawe arababwira ati nanjye ibyo twumvikanye ntago murimo kubimpa. Hari umushahara, hari ibiki, hari amafaranga ya recruitment bari baramusigayemo n'ibiki byose, amafaranga bagombaga kumuha, ubuhimbaza musi hari n'ibiki bagombaga kumuha. Ibi byose ntago babibonaga kuko ikipe yari yakubiswe n'iki n'ubukene. Umutaramu rero agenda arababwira ati tugire gute dukatize. Akimara rero gukatiza ibyo nabagiraga ngo gapapa, babimenye hariya bahita bavuga bati iki gikoko uyu mukinnyi biti agiye kujya hehe. Bamenya makuru ikipe bita Tanger, murayizi Tanger niyo yabimenye. Umutoza wa Tanger aravuga ati na president wayo aravuga ati vuta ni kuvuta uyu mukinnyi tugomba kumuzana. Niho rero nkubwira inti APR ya papuje. APR abayobozi bagize gutya mu Butaramu bwabo, babavuganye na manager na agent we uba mu Bufaransa, bamutegeye itike y'indege. Manager amanuka yaje Kigali, izo nkuru zari zihari, naranabimenye amanuka zikanomba, amanukaza ahura n'ubuyobozi, ariko nanze kwica umuti, nanze kuyiripura kuko nari kuba nishiki umuti.
ndavuga inti reka ntegereze kuba manege yamanutse i Kigali ntago ari inkuru, ahubwo reka ntegereze inkuru ni y'uyu mutaramu F35 amaze gusinyira ikipe ya APR. Kuko nari namaze kubimenya, nazamuye anteni yanjye, umutaramu arambwira ati hari umuntu gutya na gutya twaganiriye yambajije gutya na gutya mu kipe yo mu Rwanda niki, aravuga ati rero umenye bihagaze gute, ati yambwiye ko azahaguruka isaha iyi niyi azagira mu Rwanda iki niki kandi azaba aje kuvugana n'ubuyobozi. Umutaramu w'umushuti wanjye utwara ikintu bita Uber hariya mu gihugu cy'Ubufaransa arambwira ati fuatiriya, narababwiye kugira drone ahantu hose, ndafuatiriya menye ko yahageze. Ndangije ndambwira rero munekere numva uwo mukinnyi, aranekera arambwira ati n'umukinnyi gutya na gutya na gutya, uyu mukinnyi ndamufuatiriye. Ndetse n'inkuru nari narayikoze mbere, hari ukuntu ngira gutya nkakora inkuru nkayibika nkavuga inti nibiripuka ko kanya ndahita nyiripura. Hashira igihe agenda atugora, reka nze gatoya nkomerezeho. Yes, murumva rero ndagarutse hano abari ukugira naringe kureba umwana, numvaga umwana abyutse, ntabwo nashaka aza gusakuriza hehe muri video. Murabyumva rero, iyo kipe bita Tanje yamushakaga bya bindi biteye ubwoba. Naho ndimo mabwira uburyo byagenze, uburyo inkuru nayimenye, buri kintu cyose, uburyo nayifuatiriye mpaka kugeza ku musozo. So aya masamba abwira umukinnyi tayari yamaze gusinyira APR. Bafana ba APR muko tayari iyo nkuru ntiyabashimishije, iyo nkuru si nziza. Narababwiye nakurikiranye buri kintu cyose. APR rero nari mbabwira uburyo yatsinze zatanje, APR yaciye he yamunyuzemo, irabikora baraganira kugeza aho umukinnyi yanze, umukinnyi akuraho telefone aranga, kuko umukinnyi wabaye muri Maroc yaravugaga ati ngiye ndaguma muri Maroc. Urumva yaravuye muri Algeria amaze kugira kontra, bamaze gukatiza kontra agaruka muri Maroc. Urumva we yashakaga kuguma muri Morocco, yaruhije APR. Umukinnyi akuraho telefone akavuga ngo nzakisinye ejo ntasinye, ukumva ritanje arimo aravugana, ariko kugeza aho ubuyobozi bushyizemo imbaraga buramubwira buti wowe hitamo kamwe. Bamwereka abakinnyi bamaze kugura, bamwereka uburyo tugiye kujya mu matsinda, bamwereka ikipe yari yose izazi mushaka nta kibazo ari libre yo kugenda, bamweretse imishinga, areba abakinnyi APR yamaze gusinyisha, areba abakinnyi APR irimo imwereka izagura, arabaririza, areba uko imeze, abaririza abantu, areba iki, areba bamubwira ibibuga by'imyitozo bya APR, bamubwira aho APR iba, bamubwira ubuyobozi, berekana amafaranga ihemba, bagira gute. Arangije umushinga bamweretse nawe kugorana yasinye neza. Tanje nayo yamaze kuvuga iti natwe agafaranga turakongera. APR tayari iba yabirangije, umutaramu yari yamaze gukubita yisinya. Ndakubwira uyu mukinnyi yavunya APR ku buryo bukomeye, baze kuva kwizima. Niyo mpamvu mbabwira nti mushimire ubuyobozi bwanyu. Icyo nababwira rero, singiye gukabya. Iyi APR mugiye kuyireba ntabwo ari APR isanzwe. Iyi ni APR itarimo abapampi, iyi ni APR itarimo injyawu, iyi ni APR itarimo kuzana ibicupuri ngo abantu bakunde bakire. Iyi ni APR ubuyobozi bugiye kwiyubakira neza bukayishyira ku murongo.
ndababwiye nti rero hari menshi nababwiye hari ibirahure ntashaka ko bimeneka, ibirahure umuntu abitwara yigengesereye, ariko ndababwira nti nafasi zirisha jya ku Muswahili avuga, imyanya yaruzuye, igisigaye niki? Ni igihe gusa, kandi munyizere ibyo babwiye ko ari ukuri. So ndumva ibindi mbibabwiye. Hari icyo nibagiwera kuri uyu Mutarama? Hari icyo nibagiwe? Ndebe ku madosiye neza. Nta kindi. Yaramazemo amezi ane. Ikindi nababwira, mwabonye kapiteni wa ntuza wa Berkane, uriya bamwita Dayo, ni umwirabura, niwe kapiteni, akomoka nawe muri Burkina Faso. Ntiyashakaga kwazi na yari yamubujije, yagize gute, nari n'imbogamizi. Niwe nshuti ye ngo cyane, niwe nshuti magara. Ariko umukinnyi yavuze ati kuri iyi projet iyi kipe ifite, kuri iyi gahunda iyi kipe ifite, nta kuntu ntajya kuyikinira. So ubwo njye ndabreakinze, mbakubitiye inkuru, babandi basesengura, ubwo mugende musesengure.